Da je slovenska arhitektura nekaj posebnega, dokazujemo iz tedna v teden. A smisel za oblikovanje in estetiko se ne ustavlja le znotraj naših meja. Slovenski arhitekti in oblikovalci vse pogosteje ustvarjajo tudi v tujini, s projekti, ki prepletajo lokalno znanje, svetovljanske ideje in občutek za dom. Tokrat se bomo z našo sodelavko Alenko Dirnbek preselili na drugo stran sveta, na sončno zlato obalo v Avstraliji, kjer živi in ustvarja slovenska notranja oblikovalka Dina Velikajne-Kenins. Alenka, beseda je tvoja. Lep pozdrav iz Gold Coasta oziroma Zlate obale v Avstraliji. Na tem koncu nas živi kar nekaj Slovencev. Danes se nahajam pri Dini, Slovenki, ki živi tukaj z možem Martinom, Avstralcem. Skupaj sta ustvarila to čudovito hišo, ki sta jo poimenovala Ashbourne House. Hiša, ki te očara s čudovito arhitekturo, lepim razgledom in dovršenim interjerjem. No pa si jo poglejmo. Gold Coast je mesto, kjer se stikata ocean in tropsko zelenje. Mesto, kjer življenje teče v ritmu svetlobe in morja. Ta del Avstralije je znan po svoji sproščenosti, sodobnem načinu življenja in izjemni naravni kulisi, ki vedno znova privablja nove prebivalce z vsega sveta. Med njimi je tudi Dina Velikajne-Kennis, Slovenka s Hrušice pri Jesenicah, ki je pred 17 leti prišla na krajši obisk, a jo je sonce hitro prepričalo, naj ostane. Danes z možem Martinom vodi gradbeno podjetje, specializirano za luksuzne hiše ob obali, znanje in izkušnje pa sta prelila tudi v svoj dom. What a beautiful home. Martin, you are a builder. You've been in this industry for a while. Tell me a little bit more about this project and the architecture of this house. The architecture, we worked quite closely with Jared Poole. From the start, the main thing we wanted to do was capture the views. There was a couple of other important elements. It is our family home, so we wanted to include all the luxuries we wanted for ourselves and our kids. Dina in Martin sta za svojo družino ustvarila sanjski dom, ki se v vsakem prostoru od dovozne poti do pomola na reki odpira navzven, proti vodi ali intimnemu atriju. Kljub svoji velikosti hiša deluje domače, povezano in izjemno umirjeno, za kar sta zaslužni inovativna arhitekturna zasnova in skrbna izbira materialov. Probably the design would be mostly a modern contemporary design. The way we sort of soften up and make the house more homely is using a lot of traditional materials, especially things that have been used for hundreds of years. Stone, timber features predominantly to warm the home. We want to really use a lot of glazing, so as you can see, we've used extensively to capture the waterfront. And also, we've kind of created the courtyard space here with the swimming pool to break up the solid volume of the home and make it a homely space and make it very usable. Drugače pa, Dina, ti prihajaš iz Gorenjske. To je kar precej drugače kot Gorenjska. Ja, res je precej drugače, bom rekla. Moram reči, da včasih pogrešam naš razgled na Prisankovo okno, ampak mi je, bom rekla, všeč tudi tukaj, ker je precej toplo in predvsem tukaj sem si ustvarila družino in je to zdaj naš dom. Čeprav se radi vsako leto vračamo v Slovenijo. Wow, what a great open plan. It feels so spacious. Thank you. It was a big consideration to have this flow through the house. We wanted pretty much as you walked in, your eyes to be drawn to the water right here. That was when we were purchasing the property around 3 years ago. That was an important consideration, getting that outdoor feel. So the architecture did play quite a substantial role, like designing the house around our open spaces. We wanted to have like that clear view out to the pool where we could see the kids playing, and also out into the water so we could see our sunrises and our sunsets during the day. We've thrown a lot of aspects in it with, again, too, these natural materials, including the stonework, including the sandstone down the bottom. So the house almost looks like it's propped up by these raw materials. Sometimes when you design, it's just too stark. There's too much glass involved in large homes. So we use all of these natural, beautiful materials just to draw that warmth in.
Me and Dina work very closely together. I am more involved in the building side of it and the initial design and architecture, and then Dina takes over more with the interior designs and bringing all the package together into one unit. Fantastic. You can feel, the attention to detail is just incredible. Well done. Thank you. Dina, to ni vajen prvi projekt. Za vama je že kar nekaj uspešnih projektov. Povej mi, kako vama uspe tako krasno združiti funkcionalnost z estetiko in z arhitekturo, ne nazadnje? Ja, posebej odprti prostori in povezava notranjih prostorov z zunanjimi prostori. Kot recimo kuhinja za nas vedno predstavlja srce doma, bi rekla, ker se veliko zadržujemo. Zato že v fazi planiranja, kako postavimo kuhinjo v centralni del hiše. To je zame precej pomembno. Recimo jaz kuham, medtem ko se otroci igrajo na zelenici zunaj. Pomembno mi je veliko površin za pripravo hrane, pomembna mi je funkcionalnost, vgradne naprave in pa tudi direktna povezava z Butler's Pantry. Zanimivo, da kljub nevtralnim barvam hiša ne deluje po spustu. Kako si uspela doseči takšno raznolikost? Barve sem ohranila nevtralne, raznolikost pa sem skušala doseči teksturami in z uporabo različnih materialov, kot je naprimer vanišen plast, uporaba naravnih materialov, kot je naprimer les in podobno. Zelo mi je všeč tale koncept zaprtega dvorišča. Kljub temu, da smo nekako med hišami, ima še vedno občutek izjemne privatnosti. Ja, Alenka, res je, to je ponoven primer koncepta, kako skušamo nekako zunanje prostore nekako ujeti z notranjimi in kako spostaviti nek pretok. Poleg tega to notranje dvorišče nekako nam zagotavlja neko varnost in neko... Všeč mi je, ko so otroci lahko v bazenu, mi smo v zunanji kuhinji, zelo ustreza naši družini, bom rekla. Opazila pa sem, da imate tudi hišni kino. Najbolj zabavni soba za otroke v celi hiši, bom rekla. Radi imajo prijatelje na obisku in si pogledajo kakšen družinski film, ampak tudi mi z Martinom imamo rada kakšen movie night. Poleg hišnega kina se hiša ponaša s kar 5 spalnicami, 4 kopalnicami, 2 dodatnima toaletnima prostoroma ter 2 dnevnima sobama, eno v vsakem nadstropju. Wow, to pa je spalnica z razgledom, ne? Današnji trendi so spalnica, ni samo za spanje, nekako bivalni prostor. Zato smo vključili zelo široko spalnico, mini kuhinjo, kjer si lahko zjutraj pripraviš kavico, direkten dostop v garderobno omaro in dostop do kopalnice. Tudi tukaj sem uporabila bolj nevtralne barve, podobno kakor v drugih prostorih. Sem skušala ohraniti neko tematiko in kontinuiteto materialov in tako da tudi tekstura se nekako jema s spodnjimi prostori. Uporabili smo vegansko usnje, 100% merino volno preprogo, naraven les in osvetlitev. To pa je kopalnica za 2. Všeč mi je, da uporabljate te nevtralne barve, da vlečete to nit skozi celo hišo in kljub temu, da je zelo nevtralna in svetla, deluje zelo zanimivo. Ja, tudi tukaj sem izbrala nevtralne barve, ampak da ne bi bilo mogoče preveč dolgočasno, sem izbrala teksture, kot so naprimer teksturne ploščice velikega formata, mehko svetlobo smo uporabili, bakrene armature in čeprav mogoče izgleda zelo minimalistično, imam v vseh teh predalih je veliko prostora za shranjevanje, poleg tega so omare za ogledali. Ena izmed posebnosti je mogoče tudi kad, ki se v bistvu napolni sama. Mami! Boste povedala, kako vam je ime in kaj rada počnete? Jaz sem Klara Čulek-Šemperle. Jaz sem Kona in igram nogomet. Drugače pa, Dina, iskrena hvala za povabilo, da si mi pokazala tale prečudoviti dom in da si košček tega doma delila tudi z gledalci TV Ambientov.
z veseljem in dobrodošli kadarkoli. Sodoben koncept, dovršena izvedba in izjemna pozornost do detajlov so hiši Ashbourne prinesli vrsto regijskih in mednarodnih arhitekturnih priznanj. Predvsem pa potrditev, da Slovenci znamo ustvariti dom, ki presega prostor in kraj, saj toplino bivanja nosimo vedno s seboj.